abono ko sen oustas Tayibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗira suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengole vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Tayibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonotoɗa ndema ɓurɗo mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴorto jiyangel e hoore ndiɗo leydi. Allah subhanahu wa ta'ala ko o sifitoriɗo timmal, o sifitorali ɗustango, ko o moƴƴo, ko o yaajuɗo yurmede, ko o dokko, ko o moƴƴotoɗo e ko o tagi ko emo moƴƴi e dendanangal ko o tagi kon ko ɗum Allah daali walakinna allaha du fadlin ala alalamin, ko o jomiraɗo ɓural, ko o jomiraɗo mangu e teddungal kañum e moƴƴagol e dendanangal tagi ko mum fof maggo. Allah subhanahu wa ta'ala no adda sifaji makko e aya goto Qur'an o adda sifaji tati ma nayi ta ko sifa goto woni lette ɗiya fof ko yurmede mo inna ghafiri dhambi qabili tawbi shadidil iqabi dhi tawl bimana ko yafotoɗo bakkatu, ko o sattuɗo lette, ko o jaɓɓotoɗo tububuye, ko o jomiraɗo dokkal yaajungal. Kono dendanangal ko Allah moƴƴi e tagore nden kon fof ɓe Allah ɓuri moƴƴade e mum ɓen ko ɓe o suɓi ɓen o fewni faade e kaɗo dinal islam. Yimɓe julɓe ɓen ko suɓaɓe Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɓe Allah suɓi, ko ɓe wiyete les élus de Dieu, c'est à dire ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓiɓe. Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fi jiyaɓe makko ɓe o suɓi no jeeya mum mo inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. Himo wiya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. himo sifo fi jiyaɓe makko inna ulaika al akhyar. himo wiya summa awrasna alkitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. ɗon andi lannode fi maɓɓe ko jannati adinin yadkhulunaha. kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo suɓo haray noon ɓe o suɓi ɓen e jiyaɓe makko ɓen ko ɓe o fewni ɓen ɓe o holli ɓen ngol konngol la ilaha illallah muhammad rasulullah, ko kanko hertoringol, ko kanko jeyingol, komo o faala o jonnatangol. O wi huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira, kanko jeyi peewal, kanko jeyi fewnugol, ko kanko kadi jeyi yaafagol bakkatu kadi. wono andirɗa noon hay goto ala yaafotoɗo bakkatu si wona Allah, andir noon kadi ala hay goto jeyɗo peewal fewnowo si wona kanko kadi. eɗen andi qur'ana holli en ngal misal, woodi yoga e jiyaɓe Allah fewtodirɓe e haare kafaje eɓɓa ƴettede eɓɓa waridirede. Allah daali guere o laatta ko ndeññande, metti sahabaɓe goo falanoɓe ndeññande yo piire ɓe yettano julɓe ɓen. qur'ana wi piiratake ndeññande, kundo on Allah sifi e aya o. Allah subhanahu wa ta'ala o daali law tazayyalu la adabina alladhina kafaru minhum adaban alima. eɗon andi ko e nder contexte ɗen ayaje ɗon qur'ana sifi fi jiyaɓe Allah o wi ko ɓen o fewni o okki konngol la ilaha illallahu ngal. Allah daali wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. hari hoddirama Allah subhanahu wa ta'ala o daali o longini ɓe konngol la ilaha illallahu muhammad rasulullah. Allah daali ko kamɓe ɓuri handidude e maggol, ko kamɓe wurin hoddiranagol, kamɓe woni joom maggol. Allah daali nden ñande si sendodirano kanko tigi mo falano warde bandi nden ñande, mo falano yagginde yedduɓe nden ñande, kono tawi wonɓe pirde ɓen sendodirali. ko ɗum woni mana law tazayyalu, dariɓe nden ñande no faala pirude ɓe, woɓɓe ka kan heferaɓe dariɓe nden ñande no wi ma wara julɓe ɓe. Allah no andi e gundo maɓɓe ko julɓe, kono ɓe silmali taw, hewtali taw kaɓe sintira. Allah no andi woɓɓe no dari ɗon kamɓe on ɓe sintirta, kono no ka keeci maɓɓe julɓe ɓe jibinaka taw, ɓe waratake ha ɓen ɗon jibine ɓay ko julɓe. ko ɗum Allah daali si ɓe sendodirno ɓe famodirayno nden ñande law tazayyalu la adabina alladhina kafaru minhum adaban alima. ko ɗum waɗi hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko o suɓi en kon, o fewni en e kaɗo dina l'islam. eɗen juula e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, on mo jam e kisi e woni e muɗum karamokojo arano e kaɗo dina l'islam, ɓurɗo teddude, ɓuraɗo moƴƴede e muɗum e dennanagal ɓe Allah moƴƴi e mum ɓen fof. ɓe Allah suɓi ɓen e julɓe ɓen, o fonnali ɓe himo ɓurdindinni ɓe. julɓe ɓen fotata ka Allah subhanahu wa ta'ala, himo ɓurdindinni ɓe. o wi daran hoorema siko gonga. Allah daali unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd
walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Allah daari ko honno min ɓurde ndinni yoga e maɓɓe e dow yoga ka aduna ga. Allah daali wallahi ka lahara kadi ko ton kadi darajaji ɗin ɓurondiri kadi, ko ton kadi martabaji ɗin ɓurondiri, martabaji ɗin ɓurondiral julɓe ɓen ko Allah subhanahu wa taala ɓurdindinni julɓe ɓen catégorie ji ɗin fof, catégorie ji ɗin fof julɓe ɓen no ɓurdi. Annabaɓen e annabaɓen, annabi fof si mawɓodiri hiɓe ɓurdi ɓe fotata, nelaɓe fof si mawɓodiri hiɓe ɓurdi ɓe fotata. Nane Qur'an, walaqad faddalna ba'da annabiyina ala ba'd wa atayna Dawuda sabura. Men ɓurdindindi yoga e annabaɓen e dow yoga, men okki Dawuda sabura. Andi annabi fotata, nelaɓen kadi fotata. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa bna Maryam albayinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Allah daari ɓe nelaɓe ɓe yiyata men ɓurdindinni yoga e maɓɓe e dow yoga. Kala ko wiya annabi e nelaɓe fuu ko yimɓe joo ɓuri teddude, ɓura yiɗede ka Allah subhanahu wa taala. ɗum ko annabi Nuhu alayhi salam, kañum e annabi Ibrahima alayhi salam, e annabi Musa alayhi salam, e annabi Isa alayhi salam, kañum e Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ɓen ɗon kadi si ɓe tummodiri ko ɓuri ɓe ta ɓe yiida ɓe yaada few hay ɓe ɓattodira ko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ko on ɗon Allah qirritani wondema ɓural ko waɗanimo kon hino mawni. Allah daali inna fadlahu kana alayka kabira, ɓural Allah ngal laatike e dow ma hino mawni. ɗum ko aya go wi wa kana fadlullahi alayka azima, ɓural Allah ngal e dow ma hino mawni. ko ɗo wiyete Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo yamira hoore am, miɗo yamira on hulugol Allah subhanahu wa taala. ko waɗi noon ngol kulol Allah ngol tinoton hingol jeeya e bindeje kaɗo diina l'islam, hingol jeeya bi mana bi mana iyal nguso kaɗo diina neɗɗo wawata sellude ka jaɓe ka Allah subhanahu wa taala si tawi kulol Allah ala e mum. kulol Allah ngol noon Allah subhanahu wa taala himo hawtitaningol dennanagal mofte ɗen fof no kafi ɗum. wi annabi Adama ha hewti nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam, ɓeɗo fof no kafi fi hulugol Allah on. Allah daali walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. ɓe yamirino dennanagal mofte feƴƴude ɗen fof ko okkano defte ko adi mon kon fof min yamirno ɓe hulu Allah. awa onon kadi min mi yamiri on hulugol Allah. Allah daali kala ko wiyete galle moƴƴe laakara ka goɗɗo naatoytatamo fowti, ɗum ɗo ko jeyi ko hoɗoyta ton ko wuluɓe Allah ɓen tun. Allah daali wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. ɗen galle ka laakara ko men darnaniɗe ko ɓen wuuruɓe ka adna ɗo ta ɓe fandaki bewre e townitare e bononda ka hoore leydi ɗo. Allah daali wal aqibatu lil muttaqin, pattane moƴƴe ɗe wonaniɓe yimɓe hulɓe Allah subhanahu wa taala. e aya go tilka uqba alladina ttaqaw wa uqba alkafirina annar. pattane moƴƴe ko wonani ɗum ko ɓen ɓe andanɗa hiɓe huli Allah subhanahu wa taala, amma pattane bonɗe ɗen wonaniɓe yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa taala ta ko heefera. ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe, anden Allah subhanahu wa taala tagiri en fiye rewmu. anden kaɗo diina l'islam hika mari tugale, hika mari principe ji molanaɗe no jeeya e tugale mawɗe kaɗo diina l'islam ko wiyete tugale limanu ɗen jeego. tugale limanu ɗen jeego ko ɗen ɗo woni bindere diina kan, ko ɗum wiyete usuluddin. usuluddin e usulul fiqhi no serti. usuluddin ko bindere diina kan, usulul fiqhi ko tuma bindere diina kan heɓi diina heɓi gandal noon faamugol ñaawoje sharia diina kan ko ɗum wiyete usulul fiqhi. amma usuluddin ko bindeje diina kan ko yowodiri kon e aqida on, ko yowodiri kon e finde nden. finde nden noon wawata sellande neɗɗanke on fannintama o gonɗinali ko wirni kon. neɗɗo mo jaɓali gonɗingol ko yi'ali uurali ɗum o memali o ala geɓal e nder diina kan, saabu ko ɓuri ɗuɗude programme diina kanko ko wirni kon. hay ko wona yanganede fi mum ko juulirante hoore zakka itte hajju yahe ko fiyo aljanna naata.
on aljanna e hoore mum ko o wirniɗo. Allah daali jannati adinin illati wa'ada arrahmanu ibadahu bilghayb innahu kana wa'duhu ma'tiya. ɗin aljannaji ñiiɓuɗi ɗi Allah lan ɗon fodi jiyaɓe mum ɓen kono noon bilghaybi kaka wirni ɗon hino wirni ɓe yi'aali kono Allah tentini innahu kana wa'duhu ma'tiya. on yi'aali hino wirni kono le ko goonga on yi'ay aray ha naatoyon e aljannaji ɗi. Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala o wona ɗo reweede ko kanko woni mbirdan ɓurɗam mawnude e ko wirni kon fof. kanko kadi ko o wirniɗo e yi'aalimo e yi'aali yiwɗomo ha hande hay e hunde ko Allah tagi kon fof yi'aalimo kanko rabbu samawati wal ard. wona annabajo wona nelaɗo no fottana rasulu ko yawno toon o yiyano patron mum ko wonno tun ko ɓe waddi entretien ɓe yewtidi kono yiwgol mo kanko tigi hay e goto ko o tagi kon fof yi'aali kanko tigi ko o wirniɗo kanko taguɗo. joni noon mo jaɓali ko wirni kon haray o ala jaɓal e nder diina kan ko ɗum woni aqida on ko ɗum woni finde nayi finde ndelle sinde sellali haray diina ala. qur'ana wi wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. kala yedduɗo aqida on mo aqida mum boni haray diina makko kam boni alaka wayle alaka ka dewal ngal waɗe si finde nden boni. joni noon no jeeya e ndeɗo finde e ɗum ko wirni ko gurdam no wi'e alhayatul barsakhiyatu gurdam barsakhiyanko janɗan. ko honɗum woni gurdam barsakhiyanko janɗan? ɗum ko jeeya ɗum e nder gurdanji ɗi Allah happani ɓiɗɗo adama on ɗi wurata ɗi. kala ko wiyete gurdam fof ko tagaɗo wurata himo mari gurdam ɗan o wuura no wiye alhayatul ukrawiya. mo mari gurdam ɗan o wurata ko wiyete alhayatu dunyawiya. mo mari gurdam ɗan o wurata ko wiyete alhayatul barzakhiya. ɗi noneji gurdamji tati an ɓiɗɗo adama on a wuuray ɗi. bi mana gurdam naya ɓan hino e nder ɗum ɗo ko tawata ɗan ɗon ko gurdam kaɗɗan tagaɗo wuurno ado o tagede ado o wonde. yani gurdamji ɗiɗi maydeji ɗiɗi tagaɗo hino mari. qur'ana wi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah daali ko honno suusirto yeddirde Allah on laatinoke ko on mayɓe. o yi mayde aranere heɓike ko on mayɓe. nden mayde ɗon ko faanda ko neɗɗanke on ado o wonnede. hari Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri o wonay inde makko nde windama ka lawhil mahfud, arsike makko o windama, lajal makko o windama, o programama tagede. wonti ɗon duuɓi guluji 50 si o taga ko nden mayde Allah faandi ɗo wa kuntum amwata summa yuhyikum hooti o wurni on ko tagede moɗon nden summa yumitukum hooti o wara on ko nden mayde ɗon summa ilayhi turja'un hooti ka makko bimana woni ko ruttete ɗon o wurnita on kadi. aya goo ari firi on aya ɗon yewti fi gurdanji ɗiɗi e maydeji ɗiɗi. o aya mo jannguɗen ɗo koye surat bagara woni. o aya ari ka suratu ghafir rabbana amattana ithnatayni wa ahyaytana ithnatayni fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. jooma a wari men laabi ɗiɗi a wurni men laabi ɗiɗi a wari men laabi ɗiɗi a warino men ara nun ado a tagude men a wurni men ara nun ɓawde men wuude a wari men kadi yiltoyi kadi a wurnitoyi men kadi yiltoyi kadi a wari toyi men kadi a immintinnoyi men kadi. ɗum ɗo fof hino nder ton amattana ithnatayni wa ahyaytana ithnatayni fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. jon noon ko wiyete alhayatu dunyawiya ko gurdan aduna wonɗum wiyete aduna c'est à dire ɗiɗo gurdanji fof ko gurdanji bimana gurdan ɗan inde mum nden jokkodiri e ko woni ko. yani ko aduna wiyete adduniya ko wiyete adduniya bimana ko gurdam ɓattiɗam ɗum no wiye français la vie d'ici bas ɓattiɗam ɗo. donc ko wiyete alhayatul akhirati ko gurdam sakkitiɗam ɗan tawa ko ɗan ɗo wonoye laakara ta gurdam ala ɓawo ɗan ɗo ko ɗum ɗo wiyete la vie de l'au-delà si tawi a yawti ɗo a yahoyi yeeso
al akhiratu koko sakkiti al hayatul akhirah gurdam sakkitiɗan ɗan al hayatu dunia ko gurdam ɓattiɗan kalimatu dunia ka alquran no jogi ma'naji ɗiɗi kala ka ndarɗon ka alquran o yiyata ma'na ɓuri ɗin ɗon ɓe ma'na koko ɓatti tawi lanni gasi aduna naafino juuti ko lannuɗo wiya a duniya ko ɓatti ɗum ko ma'na go ko ɓatti qur'ana wi thumma dana fatadalla hooti o ɓatti o wurti ɓattade donc hino sella kadi ma'na tawa koko jaasi ko hunde jaasude aduna ko hunde jaasude nde ala ma'na par rapport e si eɓɓindirama laakara atastabidiluna billadi huwa adna billadi huwa hayr o wattitiray ko ɓuri jaasude kon ko ɓuri moƴƴude kon hino ƴetta kadi ma'na ka tippiti ka ɓuri tippitade qur'ana wiya hino wiya gulibati rum fi adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna fi bid'i sinin jon noon telemma sengo ko ardi kon fof e telemma sengo ma'na ɗan gurdam adna ɗo ko gurdam ɓattiɗan lannuɗan hewtuɗan ka lannata ka gasata jon noon ko wiyete gurdam al akhira ko gurdam sakkitiɗan gurdam no hakkunde ɗon ko wiyete al hayatul barzakhiyatu ko wiyete al hayatul barzakhiya ko gurdam wonɗan hakkunde gurdamji ɗiɗi saabu ko wiyete ko barzakh ka haala arab al barzakh lugatan ko kala ko woni hakkunde piiji ɗiɗi wiyete barzakh kala ko jooɗi hakkunde piiji ɗiɗi ko barzakh wiyete qur'ana wi en maraja al bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyani ko kanko woni ko ilini maaje ɗen ɗiɗi kono ɗe memodirta ɗe bewindirta no hakkunde majje barzakh wiɗen ko woni barzakh ko kala ko woni hakkunde piiji ɗiɗi hino ɗo maayo ko woni hakkunde ɗon ko wiyete barzakh e aya goo wa huwa alladi maraja albahrain hada azbun furatun wa hada milhun ujad wa jaala baynahuma barzakhan wa hijran mahjura allah daali ko kanko allah subhanahu wa taala woni ko ilini maaje ɗen ɗiɗi goɗo ko maayo ngo ndiyam mum laaɓi posu weli goɗo ko maayo ngo ndiyam mum haaɗi tak kono waɗi hakkude mum heedode barzakhan kañum e heedode heedinore tigi tigi wa hijran mahjura donc ko wiyete barzakh ko kala ko woni hakkunde piiji ɗiɗi si wi'ama noon alhayatul barzakhiyatu ko gurdam wonɗam hakkunde gurdamji ɗiɗi wiyete alhayatul barzakhiya jon noon ko gurdam wonɗam hakkunde aduna ɗo aduna ko gurdam laakara ko gurdam no hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi ko ɗum wiyete alhayatul barzakhiya jon noon neɗɗo julɗo o no haani gonɗinde ɗan gurdam ɗon sahabaɓe no gonɗinno ɗan gurdam abdoulah ibnu abbas fillama wondema ko heewi ko tuma nelaɗo yewti fi qaburu o wullayno ko juuti ha woɓɓe wi an ko honɗum wullanta fi qaburu ko laakara ɓuri hulɓinade o wi fof ko ɗon si ɗon moƴƴoyino ɗo wayi wo ko noon laakara on wayiroyta o wi ko ɗum waɗi si fi ɗon no aaninimo fi ko wiyete qaburu ko ɗum wiyete alhayatul barzakhiya jon noon gurdam no ɗon neɗɗo ko seeɗani mayata nani ɗo kaari feƴƴini ko seeɗani ko ha tum o maaya ko heddi kon ko allah ƴettata charge pi muɗum ka o wawata wonde ɗon ha ñande damgal ngal dari tawa himo e nder gurdam kadi saabu ko ɗum allah daali thumma amatahu fa aqbarahu hooti o waramo kanko allah o wattinamo kadi o surramo ko charge makko sina ɗum oɗo kefero chef bandi wonɗo saabu yimɓe million nogay wara 20 millions de personnes wara Staline o lanɗo riisi ha ka wonɗo nini sa yahi Moscou ɓe holletemo sikka hay hunde waɗama est ce que o hewtali ɗa ko allah wi barzakh ɗa o hewtino ɗon ko wombowal waali ɗon saabu ko allah sarti ko so tawno hara ko yimɓe ɓen kipayno no on tigui hewtiraka qaburu wiye ko si ɓe faala kono ko allah sarti thumma amatahu fa aqbarahu ko wombowal waali ɗon kanko tigui on himo famodirede ko wonnon ɗan gurdam ɗon tagaɗo ala no daɗira ɗam si neɗɗo waɗama e acide o lanni fes batte makko lutta hatta o hewta ɗon si liƴƴi ñaami goɗɗo hatta o hewta ɗon si o kasinama o surrama o addama hatta o hewta ɗon ɗan gurdam ɗon hiɗan ɗon ko gurdam hawniɗam hurɓiniɗam ko ɗan ɗo wiyete alhayatul barzakhiya qur'ana no sifani en fi majjam addani en ɗan noneji ɗiɗi yimɓe ɓen no wa'irayta ɗon
woɓɓe wonay ɗon e lette sattuɗe muusuɗe ha ñande darngal dari, woɓɓe wonay ɗon e dow neema moolanaɗo ha ñande darngal dari. Noneji yimɓe ɓen ko noon sifora ɗon. jente qur'ana hino yewta fi yimɓe letteteɓe ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya hatta ida jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. qur'ana wi kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. No Allah subhanahu wa ta'ala addi noon ka suratul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala daali yimɓe wonay ɗo e dow yeddugol Allah, e dow payago, e dow bewre, e dow salagol dewal, ha ñande mayde nden arani goɗɗo maɓɓe o tawa o maayay woni mayde nden ari kanko e jawle makko e doole makko e pouvoir makko ɗo hino mayde nde. sarde kombawal yiltatamo, hélicoptére wal yiltatamo, gardijo yiltatamo, o maayay woni o daroy kisan o fuɗɗo négociude o wiya jooma mi torikema nennan seeɗani golle ko wi'unoɗa yo mi gollu kom naafi hari mi anda, naafi hari mi wawata, kono newnanan seeɗani tum mi waɗay fof. qur'ana wi kalla o waye innaha kalimatun ngol konngol ngol o wowni wolde ɗo huwa qailuha ko kanko wowlingol kanko tum. mi acceptali négociation on ko kanko tu wowli min haldida wiigol yo mi attumo ga na haala amen minen ɗiɗo. innaha kalimatun huwa qailuha ko kanko haali mi tawaka, wiigol yo mi nennumo mi nennata, hay min fottanano yo wowlugoy o jaggiti tum o wowli ko min haldida. innaha kalimatun huwa qailuha. Allah daali wa min wara'ihim hino ɓaawo maɓɓe nden ñande nde ɓe wara ɗon ha gasi ɗo yo darngal daroyo barzakhun ka wiyete barzakh ko ɗum woni ƙaburu on ka ɓe wonata ila yawmi yub'asun ha ñande ɓe immintinte hara hiɓe e nder ɗan gurnal. ɓen ɗon ko wonɓe e on situation ɗon tawa ko situation lettede ɓe woni e muɗum. aya goo sifi wondema woɓɓe goo wonay ɗon taa ko letteteɓe. Allah daali wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annaru yu'raduna alayha. lette sattuɗe muusuɗe noon o yiyay ɗo andon neɗɗo fof neɗɗo simo waɗa barki mo mari hakkilta o jaɓu kanko e Allah ɓe nangodira mo yurme ha kono son haldi gere haray wakkilo sabu gere makko on no muusi no juuti kadi kanko frappay dur nde tawno tun o jeejino firawna yimɓe mum ɓen ɓe yangodi ɓe gerdi ha ɓe famodiraali o tawi ma o regila ɓe ma o letta ɓe lette sattuɗe kadi ɗe adna on fof wawata sifaade. iɗon andi ko adi hewtude on aya ɗon ɗon ko résumé ko conclusion yewtere juutunde nde deftere Allah nde yiyoton nde fuɗɗoto yewtere no wawa film yewtere nden jokkoya ha ka feng aya arowol on o résima yewtere nden fof ka fuɗɗanoɗon kon fof ko ɗon reggirte fensité. masalan o aya mo janngunoɗen wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lilmuttaqin ko résumé yewtere feƴƴude hakkude qaruna e annabi Musa. yewtere nden ko fuɗɗi ko inna qaruna kana min qawmi Musa fa bagha alayhim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil qurba yani ulil quwwa. Allah subhanahu wa ta'ala daali qaruna dey dare no patron on Allah no wawi yewtude wallahi ala hay goto moƴƴuɗo yewtere faamini ko yewtata weli ko yewtata ha hewti Allah. Allah nde mo waɗa narration c'est à dire ko wiyete narration ko explique gol hunde waɗude fait Allah no ƴetta tammum o explique ko waɗi o yewtira kadi no labira no faaminor o wi inna qaruna andi o haalanima ko fi hombo wona haalanede mo haalude fi situation géographique et social neɗɗo on taw inna qaruna kana min qawmi Musa fa bagha alayhi. qaruna o dey ko yimɓe Musa ɓen o jeyano kono o bewi e hoore maɓɓe o accani ha landuɗa ko on ɗum bewnimo o yeetima ɗon ko jawle ɗuɗirnomo wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Allah daali men okki mo ngaluji jawle yani magasin ji kanŋe ɗi qaruna joginoɗi cinque saabije ɗen cinque saabije magasin ji kanŋe ɗi o jogui ɗen
cinke ɗen si tumbodiri ko sagataɓe 50 ƴettirta cinke saabi ɗen kara nagoye kanŋe ɗen ma magasin ji ɗi ma makiti on ko cinke saabije magasin ji kanŋe ɗi nane qur'an ti Allah wa ataynahu min alkunusi ma inna mafatihahu yani saabije magasin ji makko kanŋe mi tañini tu yimɓe buyɗen mari ɓe Allah okkori jawdi lagine ɗo kono kala jawdi maɓɓe e terenji maɓɓe e kuuruji maɓɓe e village maɓɓe fof cinke saabi mum fof si tumbodiriɗa fay kum maɓɓe kum duuɓi 6 no wawi rondade addu karkile sagataɓe jomiraɓe dole 50 jiwdirta cinke saabi magasin ji makko ɗi modi o no marno inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alayhim wa ataynahu min alkunusi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa jon noon programme qaruna on fewre nde o wanno nden hay Allah halkidimo e jawle makko ɗen résumé nde yewtere ɗon no woni aya on ɗa wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad ɗen galle laakar ko ɗen galle woni komi waɗani yimɓe ɓe pandaki bewre sifa qarunayi kañum e townitare e bonondaka hoore leydi ko ɓen jeeyi battane moƴƴe ɗen Allah daali wonani huluɓe Allah ɓe boni noon o aya ka suratu ghafir ka Allah subhanahu wa ta'ala daali ɗon wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab jojji e yimɓe fir'auna ɓe lette sattuɗe muusuɗe on filmu ɗon kadi no fuɗɗi on filmu ɗon ko o fuɗɗi ko yewtere hakkunde annabi Musa alayhi salam e fir'auna e neɗɗo goto fewuɗo gonɗinɗo jeeyaɓe patron ɓe accanaɓe yimɓe fir'auna ɓen kono mo suuɗi gonɗinal makko ngal so feññiniɓe waraymo iwi ka fir'auna wi ɗon wa qala fir'aunu daruni aqtulu Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasad wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد filon ko ɗon fuɗɗi o lannoy noon ko aroyɗa firawna wi hay ko onon newna nelan andi firawna no bonno mo marno conseil des ministres ko saria waɗeteɗo wo votete on bon hara assemblée nationale on mi torike o yo newna nan addon saria loi wiɗo mi waro o son accali mi wari o miɗo huli wata o bonnu dina kamma o memminana en probléme e ndi leydi men ɓuttundi inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al fasad annabi Musa wi mi mawlori jooma an e jooma mo immorde e bone kala bandir du gonɗina ñalande jarngal neɗɗo goto jeeyaɗo e député ɓen ɗon wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu neɗɗo goto gonɗinɗo e yimɓe fir'auna ɓen par ce que a heɓay titre si wowla goɗɗum par ce que ko sa ɓattike paale wingin si heɓa konngol ko wonɓe nder taw woodi kono mo suuɗi gonɗinal makko o wi ene o waray neɗɗo fiihi mo wi'i jooma makko ko Allah ko ɗum tum warirtonmo o wi ene si tawi ko haali kon ko fenaade o hettay fenaande makko de en mba noon si tawoyi ɗum ko goonga ɗum anndi ko wi heɓay on kon seeɗa heɓay o ɓay o hawli ɗum tawi firawna maapike firawna wi hey kono min mi hollaali on sina ko mi yii kon komi faami kon mi fewjanaali on kadi sina ko mi tañƴini no moƴƴani république o ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rachad ɓay firawna wooli ɗum ɓeya jaɓi wondinɗo on kadi ɓeyti o wi he awa mi hulani on wata heɓu on sifa ko heɓunoɗe e mofte feƴƴuɗe ɗen goy yimɓe annabi nu en yimɓe samuda e yimɓe aadin koɓɓen ko ɓen halkano mi hulani on ɗum nani tan halko onon kadi on sayi firawna ƴetti yewtere kadi ɓe ardi noon ɓe ardoyi noon haa hewtoyi ka oya wi'oy ɗo wondema tawi o waajike haa o ronki o jeeji o rewi reweteɗe ɗen fof
ha fir'auna ƴettoye décision ɓurɗo janɗude o. wa qala fir'aunu ya haman ibnu li sarhan la'alli abiluhu l asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adunnuhu kadiba. fir'auna wi he kay yo haman, donc ministre d'état chargiɗo piitipa ɗen golle, darnanan tour molanaɗo, mi yottoyo e allah Moussa on mi dara siko gonga himoton sablan felliti Moussa o ko feno woni. qur'ana wi ko ɗon fi fir'auna boni wa kadhalika zuyyina li fir'aun suu amalihi wa sudda ani sabil wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab. allah daali ko ni tigi fir'auna cuɗinira golle makko bonɗe ɗe, o sakka e laawol gonga wongol, o majjina o wumina tawi o luttay e lette ɗen. allah daali pewje makko ɗe wonali sina mere e perdi. toujours oɗa ƴetti konngol wa qala alladi amana ya qawmi ittabi'uni ahdikum sabila rashad ya qawm innama hadihi alhayatu dunya mata wa inna al-akhirata hiya darul qarar. oɗa wi kisan hay kono fir'auna perdi elan, o perdi ligne, jokkelam mi holla on laawol jokketengol. koɗi ande yo ko gurdan aduna ni, ɗum ko mere ni gurdan ɗan tigiti ko laakara. o woli ɗon ha o ronki ɓe famalimo, ha o ewnoyi ya qawm mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. hay kono yo yimɓe an kon ɗum heɓilat, min miɗo nodda on faade e malor, hiɗon noddalan faade e halakuye e yiite, hiɗon noddala yomi yeddo allah mi shirkanamo, mille miɗo noddude on faade e bajjo seniɗo yaafotoɗo o. o wi la jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi dunya wala fi al-akhirah wa anna maraddana ila allah wa anna al-mushrifina lahum adhabun nar. o wi sikke wo ala wondema ko wonɗon lan noddude e mum ko shirku e yeddugol allah, ɗum ko mere fuufala fuu ala dalil aduna o laakara o. hiɗon fellitire en fof men en moɓol to yeeso allah, hiɗon fellitire kadi bandi ko yeddi allah kon fof kaka yiite sutoyi. ɓay o wowli ɗum o faamodiraka, o wi fa satadkuruna ma aqulu lakum. hiɗon fellitire kadi bandi ko yeddi allah kon fof kaka yiite sutoyi. ɓay o wowli ɗum o faamodiraka, o wi fa satadkuruna ma aqulu lakum wa satadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibad. o wi on andoyay komi haalani on ɗo kon o yi'oyay, ɓay on jaɓali on yi'oyay. o wi min noon mi ƴetti affaire an on mi jonni allah, par ce que mo andi o dartike fir'auna o yeddi décision laamu ngu, mo andi kaka ɓoggol o suti maka fempegol. o wi on andoye komi yetto min noon mi ƴetti fiyake an on mi jonni allah, ndeññande tawi ala hay goto si wona allah, ɓay kanko tun gonɗinno. jon noon ɓay fir'auna en noon formi koforu ndu wargol mo honɗum hikkiɗon. allah o lanɗon daali fa waqahu llahu sayyi'ati ma makaru, allah dandimo bone kala ko ɓe fewji e makko ko, siko fempugol mo siko wargol mo allah dandimo fes. aroyɗon noon honɗum wa haqa bi ali fir'aun. aya o yi aya on ko resimu ɗo komi wonno wolde konnani, yani hiɗa ƴetta ayawal qur'an tawa kangal iwri toon no muuti ko sa yi o yi tun ko si allah hollima ma sa yiyaade. wa haqa bi ali fir'aun, fir'auna e yimɓe mum ɓe waajaɓe sali rewanaɓe laawi ɗin fof. wa haqa bi ali fir'auna, jojji e yimɓe fir'auna ɓen su'ul adab, lette sattuɗe muusuɗe bonɗe. on andi noneji lette tati no e aya on so wattani hakkille. ara nun ɗum wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, ɗum ko lette feereje no. lette ɗimma ɗen annaru yu'raduna alayha guduwan wa ashiya woni ɗiɗi. lette tamme ɗen wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al adab. wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, jojji e yimɓe fir'auna ɓe lette muusuɗe, lette bonɗe. honɗum wonɗum ko accitugol paleji mum e magnétoscope ji mum e téléji mum molanaɗi e pradoje muɗum,
accita ɗum ɗon fof ƴetta kimpaw yaha wiya no piirudude goɗɗo loƴe lutta ton ɗum wiyete suul adabu ko lette arane ɗen no lette ɗimme ɗen si ɓe maayi ɗon kaka gaburu si ɓe naadama ka gaburu allah daali annaru yuraduna alayha huduwan wa ashiya koye yiite woni ko ɓe weeɓitete e mum bimbi e kiikiiɗe ko lette gaburu ɗen noon ko hayatul barzakiya lette tamme ɗen wa yawma taqumu sa'at ñande darngal ngal daroyi ñande darngal allah subahana taala si ari ñaawugol tagore nden o wiyay mo mari goreejo ɗo mo mari ɗo goreejo wata ñaawude onno ɗo ɗaɓɓitanelam mo haayi on firawna ɗaɓɓite haayi e groupe firawna ɗaɓɓite haayi e wiye allah hino ɓe ɗo ko ɓe allah wiya ndaare lette ɗen fof ka ɓuri sappude naadanonmi ɓe ɗon ɓe naatoya ɗon siko woni wo fuɗɗe ko ɗum allah daali wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala firawna ashadda al adab ñande darngal ngal daroyi kadi naadoye yimɓe firawna ɓen ka ɓuri sattude e lette en faamiri o aya ɗo kadi wondema no woodi lette wonɗe hakkunde aduna e lahara ka alhayatul barzakiya ka allah daali ɗon annaru yuraduna alayha huduwan wa ashiya ɗo ko telemma ka lette amma telemma ka neema neɗɗanke si maayi ɗo tawi ko o julɗo moƴƴanaɗo ɗo yo darngal ngal daro o wonay e nder neema ka gaburu hiɗon andi o neɗɗo kadi gonɗinnoɗo kadi mo allah sifi fi mum ka suratu yasin wa jaa rajulun min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'u almursalin neɗɗo gooto aroyi ka ɓuri woɗɗitade saare nden mo hawti mo tinni mo wiya jokke nelaɓɓe yo ɓayo wi jokke nelaɓɓen tawi ko kanko tun gonɗini ɓen kadi ko satta fiɓe noon ida arsalna ilayhim musnayni wa azzasnahuma bi halisin telmanke ko ɓe woni bandi allah imini nelaɗo ɗiɗo e maɓɓe marsali o ɓeydi kadi gooto marsali tawi ko gooto fettu gonɗini on gonɗinɗo ɗon ɓeyni a feetu ko ɗum nanguma a ɓuru fof ɓe nangi mo ɓe piimo ɓe yaaɓimo ha teteki makko ɗi yaltiri ka kine e ka hunduko e ka ɓaawo ɓay ɓe yaaɓimo o maayi fewndo ɗon direct allah ƴettimo addimo ka gaburu makko o woni e neem ɓay o woni e neema wowluno qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin hara ɓe yimɓe an andayno kami woni ɗo e neema e moƴƴere ɓe jaɓayno ɓe feewa kamɓe kadi ɓe ara ɗum na laakara noon kadi laakara hewtaake kaka gaburu kadi o woni yiltoyi ayeje alqur'ana arde ka surata al imran ɗeno sifano en fii jiyaɓe allah mayɓe ɓe hewtoyaali laakara taw kono hiɓe e nder neema allah daali ka surata al imran aya 169 170 allah subhanahu wa taala hino yewta en fii jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓe tawata allah ƴettitiɓe ɓe maayi ɓe hewtoyaali laakara kono hiɓe e nder neema allah subhanahu wa taala daali ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله سبحانه وتعالى وذلك سورة آل عمران wata sikkude ɓe yimɓe waraɓe fii laawol allah ngol taa ko julɓe feewɓe sahin binna maayi ta sikku ɓen ko mayɓe dey ɓen ɓe maaya hiɓe wuuri hiɓe ka jooma maɓɓe hiɓe arsikeede ɓay noon laakara hewtaaka taw konto ɓe woni allah subahana taala daali farihina bima atahumullahu min fadli hiɓe weltori ko allah okkiɓe kon immorde e ɓural makko ka gaburu ka ɓe wonɗon nemaji ɗi ɓe woni neminaade ɗon ɗen hiɓe weltoriiɗi hiɓe jaɓude ɓe weltori wa yastabshiruna hiɓe weltori kadi weltinira kadi billadina ɓe yimɓe gonɗinɓe feewɓe wonɓe laawol moƴƴugol wonɓe ka aduna gaaɓe ma yaali taw hiɓe weltori ɓen ɗon kadi ɓen alhamdulillahi ɓeɗo kadi tawtoyay en ɗo jooni wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun kulol fawakiɓe sunde tawakiɓe bimana hiɓe nder moƴƴere molanade kamɓe kadi yastabshiruna hiɓe weltori kadi andiɗa ko nemaji ɗi ɓe heeɓi ɗin ka qaburu ɗo ko nemaji ɗi ɓe fottoyta ɗin laaka yastabshiruna
bi ni'matin wa min allahi wa fadl immorde e nema immorde ka Allah e ɓural ɗum ko naado yeede aljanna no ko waɗi noon wa anna allaha la yudi'u ajra al muminin. musidɓe julɓe tedduɓe, ande o alhayatul barzakiya ko gongaji selli e hadis nelaɗo sallah sallam kaɓe makani en ko honno ɗum feƴƴirta tawi ɗum no laaɓi kos. nelaɗo sa sallama maaki si tawi neɗɗo feƴƴini, si tawi neɗɗo nawni nawnare mayde o fokkiti maygol, si tawi hara on tigi bi mana ko moƴƴanaɗo Allah imminay malaikaɓe ɗiɗo ka makko ɓurɓe labeede, o watti daɓe kasange ittaɗo ka aljanna ta ko parfeji aljanna o woni e kasange o jonna malaikaɓe winna yahe jiyangel anno mayde wonanel an takko maggel yewtol ngel fiwata ngel anu wata ngel suno. ɓen ɗon ɓe ara no ɓe yewtiri malaikaɓe waro ɓen ara ɓenna ko ndu watton ɗo, ɓenna ko Allah immini men ko jiyaɗo makko ni, ɓenna na golle mon ni on duwaka arde ɗo, andi lettowo yiɗa yiide goɗɗo on sayi ɓe fuɗɗo wargol mo mayden no muusi. ɓen malaikaɓe ɗo wiya he ko yo kaari wata hulu wata an ko aljanna sutiɗa, jawle kala ko accuɗa ga e rewɓe ta suno fi ɗum ɗamari baba ɗum to muñño ɓe yewtamo ɗon ha o feƴƴina ha malaikaɓe waramo ko ɗum Allah daali inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. ɓe wiɓe jooma an ko Allah ɓe woni e lawol ngol, malaikaɓe no ara tippo nde ɓe feƴƴina wiya tan hulwa tan suno ko ɓe malaikaɓe ɗiɗo ɓe rasulu maki fi mum ɗon. o waɗi noon qur'ana wi nahnu awliyaukum fil hayati dunia, komin yiɓɓe mo on ballo mo on ka gurdan adna par ce que ɗe waɗi alliance hakkude mum ko mimi o wome wallito toon haɗi ɗen haldi ɗum. jon noon si ɓen ɗo warimo ɓeeɗa malaikaɓe ƴettamo ɓe waɗamo on kasange urnaɗo ɓe naɓamo ko Allah tammungu ɓe feƴƴi o malaika ko wonɗon kon fof tappanamo garda pou hiwromo ha o adde ka taguɗo on wiya on addi jiyaɗo an on on jarama windanelan inde jiyaɗo an on e registre. si ɓe windi inde makko nden Allah wiya wattanelan mo numéro ɗon, saabu siko ceerno Amadou o wiyete ñande dargal ceerno Amadou ɓe 1 million no wawi présentade, kono ko kanko tun no gasa jogui numéro 264 o. Allah wiya windanelan inde makko nden takkanollan numéro makko kadi. si ɓe waɗi ɗum ha gasi Allah wiya wonanelan seede onon ɓe wonɓe ɗo si dargal ngal daroyke mi lettatamo komi yaafi ɗon ko ɗum Allah daali kalla inna kitabal abrari la fi illiyin wama adraka ma illiyuna kitabun marqum. deftere yimɓe ɗigguɓe ɓen no wiye illiyin ko ɗum andinma ɗum ko deftere marqumun waɗande numéro. on andi Allah seedintinno malaika ɓen ɗo wondema o yaafike ko ɗum Allah daali yashhaduhu lmuqarrabun no seedito ɗum malaikaji ɓannitaɗe. on say noon Allah subhanahu wa taala o daalana malaikaɓe si tawno hara mi wi'ano ngol konngol ɗo mi marayno jiyaɗo an on takko an ɗo ha ñande dargal min tigi mi naadamo aljanna, kono mi wi'ino ɗum ɗo Allah janngana ɓe minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. koye mayri mi tagi on, koye mayri mi ruttata on, koye mayri kadi mi immintinta on. naɓe mo wattinoyomo ɓe addoyamo noon ka ɓeya jasunoɗon surdi wino surdi goɗɗo ɓe naada ruhu makko on ɗon o immo jooɗo focco. malaikaɓe ɗiɗo aratamo ɗo hurɓiniɓe ko yiite woni kay gite maɓɓe, si ɓe wooli ɗengal ngal ko yiite ɓe landomo ɗon question ji ko ɓe landimo o jaabo, ko ɓe landimo o jaabo saabu Allah fodunomo wallaynomo ɗon kadi. oya aya to gayntoɗemo inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunia, komin aliyeɓe mon ka gurnan aduna wa fil akhirati kañum kadi e ka lakar alliance on kadi o gollay ɗon kadi. aya goo ari firani en ɗum ɗon yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirati wa yudillu llahu zalimin wa yafalu llahu ma yasha. on say Allah wi'anaymo he ko ayo ka Allah daali himo tabbintinnana yimɓe gonɗinɓe ɓen konngol tabbitugol si ɓe landama ka kaburu ɗo. Allah wiya ko jiyaɓe woni arde ɗon ta huluɓe si ɓe wima man rabbuka wiw ɗum ɗo, si ɓe wi ko ɓe landima o wi ɗum ɗo ɓe landotomo ɗum Allah wiya wi ɗum ɗo ko Allah woni mo fitude. si ɗaraɗa hunji qur'ana e tawreta e linjira si Allah fitalima ɗon a wata jabade ɓe. on say Allah fitamo jaabo fof
malaika ɓe yaltina jahannama e ayɗe mum e lette mum o hula o ɗenƴo o sikka ko ton o suti ɓe inna si tawno a jabanoki ko landaɗa ɗo ko ɗo nataynoɗa ɓay noon a jaabike to ɗumen holle werde mani ɓe walla mo aljanna e nemaji ɗin o wona e ɗum ha ñande dangal dari nelaɗo sallallah sallam maaki si tawi noon neɗɗo on ko kefer ko yedduɗo Allah ko bandi woni mayde Allah immina malaikaɓe ɗo kanuɓe hurɓiniɓe o wattida ɓe kasange luuɓuɗo waɗɗo gilɗi o inna yahe bandiru no mayde wallito ɗon arɓe ɓen lettugol mo ɓen ɓe ara ha gasa malaikaɓe waroɓe mo ɓen ɓe ara ɓe taɓen ko no addi on ɗo ɓenna men nela ɓen on duwata arde ɗo koy si ɓe fuɗɗike warde mo piwgol mo ɓeeɗa wallito ɓe piya mo ɓe ɗeɗɗa mo ɓe lorra mo ɓe bentomo qur'ana haalani en ɗum fa kayfa ida tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kono ɓe gerɗoyta nde malaikaɓe no wara ɓe tano piyata ko ɗon ɓe piyata mo ha o toro Allah yo Allah warmo tellement que ko piggal malaika muusi kon si ɓe piimo ɗon ha ɓe warimo malaikaɓe ɓen ƴettamo ɓe waɗame on kasange luuɓuɗo ɓe inna ɓe nabde mo ka Allah kammu ka ɓe yaari woɓe jindata ɗum fo no soki sottotaka ko ɗum Allah daali inna alladina kafaru wa kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu lsamai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi lqiyat Allah daali ɓe yimɓe yedduɓe Allah subhanahu wa taala ɓe mawninkinni e dow ayeje ɗen ɓe fenniɗe kammu ngun udditanta ko ɓen ɗon fes ɓe naatoyta aljanna fannintama ngeloba heƴƴirali e wujjere meselat yoga e piroɓe goo wi ko fanda aljamalu ɗon ko ɓoggi jani humirɗe laaɗe jani ɗen batoje ɗen ko ɗum wiyete jamalu ɗo andi ɗum heƴƴata e wujjere meselat on sahi noon ɓe ƴettamo ɓe addamo ka gaburu ka ɓe wallinnomo ɗon wonkikin soore e makko malaikaɓe ɗiɗo yalta e makko sifa ɓeyanane ko ɓe landimo o anda ko wan noon kanko alliance aldamo hakkude makko e Allah ɓe alda hay hunde ko ɓeero ha ka wawi wo on sahi si ɗon gasi malaikaɓe ɓen hollamo aljanna e nemaji mum o sikka o gañike ɓe inna si tawno a jaabino ko landaɗa kon ko ɗo nataynoɗa kono ɓay noon a jaabaki to ɗumen holle ka sutiɗa kon ɓe hollamo ayɗe jahannama e lette muɗum e none mum ɓenna ko ɗo sutiɗa yiltoɓe nangamo ɓe ɓiƴamo ka gaburu ha ƴiye makko ɗe luutodira ɓe suppamo sawru gaburu makko on heewa tew yiite ko nge yiite qur'ana wi annaru yuraduna alayha huduwan wa asiya ko yiite ɓe weeɓitete bimbi e kiikiiɗe ɓe wona e nge yiite ɗen lette e muusude hiɓe huuli daragol dargal ngal ɓuri ɗen lette sabu ñande dargal ngal dari ɓe sikkayno ɗen lette ɗe ɓe wona lettede koye nder chambre climatisade ɓe woni ko ɓe wiyata man ba'asana min markadina hada ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursalun kombo ɗeƴƴini men ka fotorde amen ɗo tellement que ko lette dargal ngal satti ko ɗiɗo piiji gonguinin ko gonganita en sikkito ɗum noon no wawi wadde Allah jonni en misal mum ka aduna ka goɗɗo no naata ɗo e chambre makko climatisade tawa no ɓuuɓi job ɓerde makko no waali o ɗano o yiyoya hoore o hoyɗoya ɗon koyɗol yimɓe no jokkimo no jogii kaafaji e pinkaji ɓe jokkamo o doga ɗon kad e chambre ɗon ha o lakke ɓe nangoyamo ha gas woɓɓe wiya felle mo woɓɓe wiya soppitemo ɓe towna kaafa kan tun o fina o haacango molandago o daratamo ka nder danki makko danki climatisaki kono o lakkama saabu o dogui ɗon moƴƴa ɗum ko gonga no wawi hollude kungay kun ɗon ɗin affaire ji no wawi wadde ɗo neɗɗo kadi no waalo e gati fali ta hunde ala piye meme o hoyɗa ɗon ɗen himo e nder Sheraton hôtel ma ilto dennanagal nemaji e piiji welɗino ɗon ɓenna ɓe jondemo ɗon $100,000 kaw jaɓata ɗi ɗon netto o fina o tawamo ka gati fali hum makko ɗiɗo piiji ko gongaji ni en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en gonɗingol al hayatul barzakhiya yo Allah moƴƴin haajuji men ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en lette makko ɗe